bisa nk'ubugeni buryoheye amatwi kumva perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame afashe speech. Impamba ntabwo yirya ugitangira urugendo. Sebi ahubwo urabanza ukagenda ukagera kure ukubara mu magambo yuje ubwenge imikarago y'ikinyarwanda cyangwa se izindi ndimi z'amahanga kuvuga adategwa kandi asesengura ibintu byose kubyo benshi basigara bibaza ubwenge buhambaye Imana yahaye uyu mugabo. Ikase reka nkubwire imbere yuko dutangira banzu reba handitse like uyikande, reba handitse subscribe uyikande ndetse usharinge n'iki kiganiro ku musozo wacyo uze kunyarukira muri commenting uko byumva cyane cyane ibitekerezo ku buryo ubona uyu mugabo perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ikaze kadutangire dutya ari kuganira na perezida Donald Trump mu mwaka w'ibihumbi 2018. Murakoze cyane, ni iby'agaciro kuba ndi kumwe na perezida Kagame. Twagiranye ibiganiro byiza, u Rwanda rwakoze akazi katoroshye. Dufitanye ubucuruzi bwiza n'u Rwanda kandi umubano wacu urakomeye cyane. And just general, I would say great relationships. I want to congratulate you, Mr. President. Mr. President, ndagira ngo nguhe felicitation kugiye kuba perezida, kugiye kuba chairman mushyashya wa African Union. Ibi ni by'agaciro. Ndabizi neza ko ugiye kujya mu nama ya mbere vuba hangaha. Ndagira ngo buri mwe wese uzamushyikirize zintashyo. Iby'agaciro kuba mufite nk'inshuti. Well, it was a great honor to meet the President of the United States. Byari by'agaciro guhura na perezida wa United States, perezida Donald Trump. Kwagize ibiganiro byiza cyane mu byiciro bibiri ku bijyanye n'imikoranire hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Amerika. U Rwanda rwagiye kungukira mu bufasha buturuka kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu bikorwa byo gucunga umutekano mu bice bitandukanye by'isi. Twagiye tubona ubufasha muri ekonomi, mu ishoramari, ndetse kandi dufite n'abakerarugendo benshi baturuka muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndagushimira rero kubw'ubufasha wagiye uduha ndetse n'abo mukorana. Nanone kandi duteguye kuba twakorana na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane muri iki gihe u Rwanda ariko rugiye kuyobora African Union, aho tugiye gukora impinduka zitandukanye kugira ngo African Union ibe yabasha kurushaho gukora neza. Turashaka kuba twiteguye kandi turi organize kuburyo tubasha kumenya icyo dukeneye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rero ndagushimira cyane. Well, I thank you very much. Murakoze cyane, ni iby'agaciro mwese kuba muri hano. Tuzakomeza ibiganiro byacu. Murakoze cyane. Iki ni kimwe mu biganiro bitajya byibagirana ubwo perezida Paul Kagame yarahuye na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Davos, aho byari muri World Economic Forum. Ikibigira ibidasanzwe nuko byari cyo gihe n'ubundi perezida Paul Kagame yaragiye gutangira kuyobora African Union, dore ko perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yabaye chairperson wa African Union mu manda y'umwaka umwe kuva ku itariki 28 z'ukwezi kwa mbere 2018. Paul Kagame akaba yarayoboye African Union manda y'umwaka umwe. Gusa nubwo byari umwaka umwe ntibibuza isi yose cyangwa se Afrika kwibuka ibintu bitangaje mu mwaka umwe gusa uno mugabo yaramaze gukorera African Union. Ku ikubitiro hari cyitwa African Continental Free Trade Area. Ibi yarabipromotinze karahava. Kagame yasapotinze cyangwa se yakoze ibishoboka byose kugira ngo hajyeho isoko rimwe ry'Afrika, aho mu kwezi kwa gatatu 2018 ibihugu 44 bya Afrika byari bimaze gusinya amasezerano. Ibi bikaba ari projet ihambaye cyane ku bukungu bwa Afrika. Ikindi kandi yatangije Single African Air Transport Market. Ibingibi byari bifite intego zo koroshya no gutuma ingendo zo mu kirere
mu bihugu bya Afurika zihenduka. Ntego nta yindi yari iyo guteza imbere ubwikorezi bwo mu kirere, ubukerarugendo ndetse n'ubucuruzi hagati y'uyu mugabane. Ikindi kandi yayoboye amavugurura ya African Union. Kagame yashyize imbaraga mu guhindura African Union kuba yabasha gukora neza kandi kagabanya ukugendera ku nkunga z'amahanga. Aya mavugurura yari agamije imbaraga ifatwa ry'ibyemezo, kugabanya kuhangiza umutungo wa African Union ndetse no guha imbaraga financial independence ya African Union. Ibi kandi yakomeje abishoramo imbaraga ze zose, no mu gihe manda ye yari irangiye yimakaje African Union Peace and Security Financing. Ibi byari bigamije ko African Union yagira ikigega gihamye kivamo amafaranga atera inkunga ibikorwa byo kugarura amahoro n'umutekano mu bice bigiye bitandukanye. Mu mwaka w'2024 agera kuri miliyoni 400 z'amadolari y'Amerika yaramaze gukusanywa, byose biturutse muri aya mavugurura perezida Paul Kagame yakoze. Ni byinshi twavuga, ni byinshi byibukwa, gusa benshi bakomeje kwibaza no gutangazwa n'ibikorwa n'ubunararibonye bw'uyu mugabo, perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ku musozo wacu, reka tunyarukire muri comment nawe tubwire uyu mugabo umubona ute? Ese wowe iyo wumvishe izina Paul Kagame ni ibiki nibura bibiri bikuza mu mutwe?